Miglena bosanuba, aoflo novio. Miglena satanaba, aoflo. Ao jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 ao miglena bosanuba ao flo novio miglena satanaba ao flo ao miglena bosanuba ao flo novio Miglena satanaba, aoblo, 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 Miglena bosanuba, aoblo, aoblo, Miglena satanaba, aoblo, Jokato, jojo, nya, 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 dalaya suragba, Jokato, jojo, nya, 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 Ajato, jojo, nya, 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 dalaya suragba, Ao miglena bosanuba, ao flo novio, miglena satanaba, ao flo. Novio miglena bosanuba, ao flo novio, miglena satanaba, ao flo. Yeah, bon. Yeah, man. Minha visão. Minha quando polo, so dia anhe gaturu gazapa minha visão. Minha gava mogba, mi va minha Srɔ Eʋegbe. Jo afichavi ramagodo langroma. La Ghana, mia de Ghana, Togo, Nigeria, Côte d'Ivoire, Kata America. Na mia vi uma sagbo ha mi taura mon mi va mia Srɔ Eʋegbe. Mia pa mia la mojegba, la mia pa nu fialaga, Dr. Enyo, la nya mama Vero. Mia ga mokpom na mabubu la moji bona. Mia pa suku koko mato le Ghana, university ama oyona Winneba, oha ole Daa Naami, miko Dr. Gan la pima adogbe ele Daa Naami klevio, ta mi kata mi eve moji, egba be mi agatere Eʋegbe nu sosro reka vavarung ke Dr. Enyo merekunanya relasiwo. Ha tutu de mia pon polo kle mia pon nyasela obona ya zorangogo Yo akpe mama Vero abanya okata kumana blota ke miedo bana mia kata akpe na mi ba mi do remiachi atroya yo akpe ke mama Vero maraku ke yiji akpe aha mia pon sosronji nicho mi sronu cho pojinu la porekama la made jingoma na nie la pama mi sronu go jingoma yeto ye la po jingoma la porekama la apama ke po mo yeto ma mi sronu ka konyicho ava unu ta ya ne mi wovo bia ga chonwe aka egba mi ga trova magbavie mi akpo koshira omanani no na jimura kama ta afi mi akpo koshira omanani la jimura kama la mi anyan kaka yukala koshira re kama ta ne mi anyan kaka omanani la koshira re kama yimi ga koko tronji Ŋkekewo le koshira me owe nye ŋkekekawo azora bladra kudra yawoda fida memlida koshida nemi sroma jora blara kuda memlida
kuda yauda fira memlida klekoshida esrunwi bo ulan kakara kau manani o madran mari o manani la jimura ka makanya la tira ka nya aiji ta nyaga terung Dr. Enyo ena Mama. deshima Yo. Mara adira ngoji nami nami terung po Yo. Yo, apa Mama Vero. Ta. Ye Mama Vero blo. Mi apa Ŋkekewo le kɔshida me woƒe Daa Enyo hã gbɔna alebe ke nɔ gblɔ ale woyɔna wo ɖe France gbeme hã ne míase ta ke míegbɔna kpie alebe ke ne míegbɔ kɔa eɖewo mahi Daa Enyo hã ge ɖe mía dome kɔa ne mía ayi dzi ke ne míakpɔ ŋkɔwo le ne kɔsiɖawo le gbegbe me English gbe me kple France gbe hã me yo akpe ke míakpɔ mi kpie. Hello, on behalf of CEANA, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to CEANA 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that CEANA 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, CEANA has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that CEANA is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build CEANA 2026. Join us to make history. CEANA 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.CEANA2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. CEANA 2026 DMV will welcome you. Thank you. Akpe na miato. Intindi. As Ogabobwe Crown, La Washington DC, Marriott Hotel Ama. Tamijrado nama ngulungko hareko na tagbagba na terekang na ngulungko alaba bamagba ni amagatungu alaba nuga guru ma adre jojoga afima Dr. Enyo to futo rege bamagba ta anya koshira bonu wona la kaji na kpobo na chojijipa na hotel na reservation magato na ma reservation no kama tanta papogara afi azanto no go na afi matungu kaka na va kwaza garajogbo ta azan la viento mi kama koko poga chuka kama godo CEANA pe mato Washington du zanye go nya dualo anan aglema ta VP1 ba zan du gama zan tamara kuku yonto mi nya ba na ru du gama ru hahana ala ba ma shamala tuji ta mi avakaba
ne miata awe onyo akpe. Doctor like ole gbowe azama like na kpocho mu afimi O azama Tonya be ejim cho efe ade vasede fifia alabe fe de shiade ma be toyo kata la kikama godo kwa ofuna fu alabe etado jing de kanye be alekemia adre be benyigbado neve benyigba na yingo mion mi pe be le benyigba taflache amo la fuma obeyo yisuku gake koba malio ta ngi kesia na ona nyebe pena de among la ta pomo tuna suku ho edona mo de suku ye otuna do yo ho ha alabe ngi ao tai mi fona fudo ta pasha pakola mie fona fu abe kwa ona choki kama katango do ta ela miagbo ale mi kwekola ya do de miang ya tayi de emoji alabe electronic moji ya CEANA online.org CEANA fengi malabe ne mi afuma share ko mi tankpong shang cho CEANA no azaya oduna yo ke vai fa yo kata vai kle fa ya mato ha mi nshang pogala afuma yo akpa ke mama yo akpe ta azama mi rugala pa jinu ashekelia pa nkeke eton va se ɖe adrelia gbe ta koshira mama ye azan ya lirashi ya woda fida memlida kple kɔsida kɔsida ma miaƒe nuŋɔŋlɔwo le vovo aɖe yɔ alo ɖe gbe ŋɔŋlɔ ƒe setsinua míeŋlɔnɛ kɔsida ta ne dɔkta de nuŋɔŋlɔ ɖe nua dze miekpɔ ge kɔsida yi ke nye vɔ miega ne mienu ƒoma eɖina be kɔsida gbe ta ne me aɖe atɔtrɔ ele gbegbɔgblɔ ƒe nuyiwo ŋu ta ne mieyi ɖe ekadzia abe ne miekpɔ ŋkunye me afia miede ŋɔŋlɔawo ɖi gbãtɔe nye nu ka dzoɖa miesrɔ̃ abe ɖe va yi xoxo srɔ̃ atso ɖeka eve etɔ̃ aƒoƒu wònye nya aɖiɖi gbɔgblɔ ɖeka miwɔ gbeɖiɖi mɔ va yi ta dzoɖa menye nu yeye le míame yiwo ke ewɔ nusɔsrɔ̃ ya do ŋgɔ gbɔ dzoɖa ke ŋkeke yi ke kplɔe ɖo nye velia ye nye nu ka blada miega wɔna nui etɔ̃lia ye nye nu ka kuda enelia yawoɖa gbea ye sianatɔ zãɖuɖu gɔme ze ge miava fida ɖeviwo le aƒe fida ye nuwɔna geɖewo le kɔsiɖa ƒe nuwuwu zea gɔme kuteƒe dede azãɖuƒe dede geɖe zea gɔme fida ta fida ne dɔwɔlawo hã fida ke wokpã dɔ memliɖa naxɔ dzudzɔ le aƒeme kɔsida na yi sɔleme alo na dzudzɔ ke kɔsiɖa ƒe ŋkekewo gadze gɔme tso dzoɖagbe ta ne miebe kɔsiɖa ƒe ŋkekewo alo kɔsiɖa ƒe ŋkekewo wɔwoe ya edze gɔme tso nu ka ŋutɔ yore mase
Zora, Cavaliere, aí closura ruenyanka, blada, alo brada, e blada, alo brada, e katanyara kako blomiel, ela didi magbadidika, blomiel, levegbema, alo vema, afishi afikle, ufegbegbogble, alo gbedida uvu. Itana yire tong gbedidi atovuvu ne yikata gbedidi atovuvu ne va denu atovuvu ne yiho atovuvu ne toho va ge peki atovuvu nenemae miaƒe gbawo le vovovo ma ta míeŋlɔna nuawo be ame sia ame no xlẽ alo woyɔa nata se gɔme ta megakpe meyawo menye nu be brada woŋlɔ brada ao blada míeŋlɔna a wonye blada míeŋlɔna yi hã míegaŋlɔna brada a yi hã nyama ɖeka ko gblɔm míeɖe ɖe gbegbɔgblɔ vovovowo le míatsi le míada ta eme kɔ na mia ne míeyim sa míegagegege me kple nu ka doctor ga míakplɔ gage me. All I'm trying to say here is the days of the week. Days of the week, we have Monday, that is Joda. We have Tuesday as Blada or Brada. It's the same thing because of what? The dialect. We have ethnic dialects. The areas, wherever you travel to, the dialect sounds different. For example, is different from the dialect in Sugakopo. So we have the whole differently, it sounds differently. If you come to Denu, it's different. The same thing you hear in other places of the airways. So if you see or you know how it sounds and you see the spelling on the it doesn't sound well to you, that's we don't know what, but it's because we have the differences in the language dialects. Thank you. So Nyaga Iji Kuda, that is Wednesday. Yaoda, Thursday. Fida, that is Friday. Memlida, Saturday. Kosida or Koshida is Sunday, the resting day. Then we begin the new week as with another Monday. So these are the days of the week. We'll let Doctor give us an interlude from here. Doctor? Yo, akpe mama. Miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo miese ŋkɔwo ne kɔsidawo le vegbe me. Abala mama exlẽma ene, abala miekpɔm le ekpa dzi afia hã ne. Ale be le nu yawo ma miekpɔ ge be ŋkɔ katã nu ya ele woshi, alebe nekpɔ ge be nane ele afia ne be nekpɔ nu yawo kɔ ŋlɔ ɖe ekpea dzi le afia. Ekpɔ ge be nane tɔgbi li yi ke ale woŋlɔ nuwo katã kpɔ ge be nane le afi ma ta yi me ɖe ko mi eno kpɔm alebe ne mia ayi atrɔ gbɔ ne míegbɔ kɔa ne mia agblɔ na mi be ŋke miekpɔ tso ŋɔŋlɔwo katã ŋu hã. Obe egbe ɖe sia ɖe miekpɔ ge be wole ale gbegbe be ateŋ ne kpo ale yi ke enua yinae
do yi me ke wo de ŋua ɖoa ata aglo egbe ma ta ale be Eʋegbe hã menye gbe yi ke eto vovo tso ale yi ke gbewo katã le gbɔ ta ne miekpɔ ale mieŋlɔ nu yawo ŋkɔwo katã the days of the week le afi ya miekpɔ ge be nane le wo me ta yo míegbɔna kpie akpe na Akpe. hello mama mereku nu ya ɖe le asi o ne be ya Mereku ye kui mami miava yo ye gonna bia ge yo akpe Awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo 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 Mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo Awo dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya. Awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo Awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo 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 Mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo Dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya. Adzetɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya. Awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo
Yeah, I will visit me at Mother Yavana Mother Is the brand I Yeah, man. Yavala Quichuchun Vivi Gaka Vivinto Akpe. Aha. Tamie Gaiji Alakemia Iji Agbamien Koshirapan Kakao Isrome Miele Akamia Chom Abanyaraka Nyabliburakana Ikamia Granaba Howard Tamia Com Rapanka Zora Blara Kura Yaura Fira Memlida Koshida Alukosida Niecho Abanyaraka ka doctor kakayawo miezana ule miade jorare nukawo mie wona akoda jeshin kakaya tohi Yo, akpa mama. Abe ajora na ike enyankeke gbanto le miaƒe gologio katã me adzora nye ŋkeke gbãtɔ yi ke edɔ dzena gɔme, me yiwo ke edɔ wɔm le ɔfiso, sukuviwo kple me sia me. Adzora nye ŋkeke gbãtɔ yi ke woyɔna, alebe adzoragbe amewo yina ɖe edɔ me kple sukuwo. Me yiwo ke wogblɔna be wo yevudɔ wɔm ta woyina ɖe edɔ me ɣeyiɣi mawo me. Akpe alebe miekpɔe be yenye ŋkeke yi ke ke dɔwɔlawo kple sukuviwoa, yevudɔwɔlawo kple sukuviwoa wo etrɔna yina ɖe woƒe dɔwɔƒewo alo sukuwo gbe ma gbe, elabe le ŋkeke yi ke eva hafi adzora va yi ke woyɔna be kɔsiɖa, gbe ma gbea nye gbe yi gbe ke ame kristotɔ geɖewo yina ɖe subɔsubɔwɔƒe ta adzora ye miagblɔ be nye ŋkeke gbãtɔ. Yo mama meɖeku ke ele gbɔ. Akpe ye nyateƒe tututu ye koe ma ne gblɔ dzora ye nye kɔsiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ yi ke kɔsiɖa dzeagɔ dzora mie xlẽna gbã ta dzora ƒe xexlẽ gbã ma efia be nu sia nu yi ke le ŋkeke me adrea le ŋgɔwo tso gbemagbea yi ƒe ŋkeke gbãtɔ yi dzi ne xlẽ ge tsoa ye nye dzora gbea sukuviwo ne menya wu kɔsiɖa gbe da ɖi o, menya wu memli agbe eɖo dzi kɔsiɖa gbe o, dzora gbe ŋdia ŋku do ge eye ƒoɖia hã do ge yi suku ta ye na
manoga no vi fama munazugo. Ta jora ka dada kple papawo hã no va aƒema wodzra ɖo xɔsira gbe nyuie da ɖi. Dzora ma gbea ne dze asigbe dzia ke dada eyi asime ke papa ɖe alo dadi ɖe yi hã eyi dɔ me edze kɔsira gɔme. Ne wogbɔ ke mi gadze ŋkeke bubu gɔme miamlɔ anyi ne nu ka ŋkeke blaɖa yi gɔme dze ke miala yi nye kɔsira ƒe ŋkeke evelia koke ya nenem ƒe nuwɔnawo ke koe gayina dzi. Ne asigbe dze dzia elabe míadea asigbe menye abe dzoragbe sia gbe dzoragbe o. Ele afi aɖewo nenema gake teƒe geɖea woɖia ŋkeke 4 si alebe asigbe dzena ŋkeke 5lia dzi. Asi dze dzoragbe dzia woxlẽ ge 1, 2, 3, 4, 5 ke fia be edze afi ɖe agbe dzi ye ganye asigbe. Wogaxlẽ ge nenema wogadze ŋkeke 7lia dzi 5lia dzi ko egadze azã bubu gbe dzi nenema woxlẽnɛ. Ta blaɖa alo blaɖa ye nye ŋkeke 2lia ko nuwɔna mawoe gayina dzi ku ɖe agbe yi ke nye kɔsira me. Yi hã nenema ne nuwɔna dɔmeyilawo yia dɔme, asitsalawo yi asime, eʋuƒulawo da woƒe ʋuwo ɖe mɔ dzi, tɔƒodelawo hã woyi tɔƒo, agbledelawo hã woyi agble. Me sia me ayi eƒe dɔwɔna ƒe. Ke yawo ɖa ye nye ŋkeke 4lia ke wogadze gɔme nenema woyi dzi. Fiɖagbea ye nye kɔsira mietetem ɖe eƒe nuwuwu kɔ. Mieƒoƒu nu geɖe memliɖagbea miadzudzɔ. Ne kuteƒe lia ke mieyi, ne vihehe ɖe go lia ke mieyi, na zã bubu aɖewo ɖu ƒe dzigbezã ɖuƒea nukawoe le dua me ke miewui mieɖu zã ɖu gea wode numɔwo katã ɖe memliɖagbe dzi ke mieyi. Kɔsiragbea nuke miewɔna miedena sɔleme. Ne azã bubu aɖewo lia alo nuwɔna aɖewo lia ke miewɔnɛ ada akpedada sɔleme ko ke kɔsira alo kɔsira ewu nu ɖe afi ma. Ke miegayi dzi agadze gɔme tso dzoɖa blaɖa kuɖa nenema ye wònɔna. Ne ame aɖe kpɔ nu bubu aɖe le míaƒe kɔsira ƒe ŋkeke yawo ŋu ye wòkpɔ be yeakɔ akpe na mia fa neŋlɔe ɖe míaƒe gbasa me míexɔ ge alo natutui ado ɖe dɔkta Wɔnyu wokɔ míexɔ ge. Dɔkta ale wòle gbɔnye ke na atrɔsinu le yevuwo ƒe gbamevi kpɔ ne miagakpɔ. Yo, akpe mama. Ta míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo míawo ŋutɔ miekpɔ ale mama eɖe nyame tso míaƒe kɔsida ƒe ŋkekeawo ŋue eyɔ ɖe sia ɖe ɖeka alebe miekpɔe adzɔɖa. So adzɔɖa is Monday. So Monday is Jora. And Tuesday, as you see here, is brother or bladder, depending on the locality where you are. It's just like you have accents, various accents. So different places have different ways of writing or pronouncing, some sort of territorial ways of pronouncing or writing some of this. So brother, you see that some people write it as BL instead of BR. So bladder is fine, or brother as is written here. And there are some conventions where people add
A to the beginning of all this. So, for example, for Monday, you have Ajoda, and for Tuesday, you have Ablada or Abrada, and then you have Akuda, just like that, right? So, it's only consider that people do not add A to. And also for Memnida, so Saturday as well. But from Monday to Friday, you have a appended, actually prefixed to the name that you see here. So, for example, you have a prefix to Joda, meaning, and that becomes Ajoda for Monday. So Tuesday is Abrada, and you have Wednesday being Akuda or Kuda, or for Wednesday, Yaoda. Some people also call it a Yaoda, but it's not very common, but I've heard that in some localities. And then you also have Friday, which is Afida, and then you go to Saturday, which is Memneda. So that's for Saturday, Memneda. And then Sunday, finally, Kwasida. Unfortunately, we don't have that Enyo here today, but I have the names in French as well. So for those who are curious to know, we have the names here, so we can actually see them here. So we have Monday, which we call it Ewe, if you remember. Joda, right? So Joda, yes. Monday, here is Lundi. And you have Tuesday being Mardi, if maybe I'm mistaken. Yeah. Mardi. Yeah. Lundi, Monday. Yeah. Lundi, okay, Mardi. And then Wednesday is Mercredi. And Thursday is what? Jeudi. 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 Okay. So that our French specialist is not here today, so we are trying to bring the French in some sense. So pardon our rotten French. So jeudi, okay, and then you go to vendredi, then samedi, and then dimanche. So dimanche is Sunday. And who remembers what dimanche is in Ewe? Who remembers what dimanche is in Ewe? I do. Okay, Mama. Consider. Or consider, yeah. Okay. So dimanche is Sunday in English, and in Ewe, consider, as Mama Vero just said. And then what is jeudi, if I'm pronouncing it correctly? Jeudi in Ewe. You're correct. Yaoda. Excellent, Mama. Yeah, so Yaoda is jeudi. Yaoda, or Thursday. Yes. So you see the French equivalent to the various Ewe names here. And we thank F4 Mark Jordan, Elikem Degajo, for joining us today. Thank you for your comment. Which means kudos. So thank you. Yeah, ma. F4 Mark Jordan. Okay, so these are the various names. And then we were looking at this here earlier. Mama Vero Maraku, Enyadelia, is there something you want to add? Anything here? Kado kumyaga ayo katanda dodoanu. Nemye yo vo
Mia elaba mia srona no New York dariva na amade kama jagoma kulmi alo makpona mia shia yo ke ye manya ba mia wu gereva ta lu alaba agbasron mia le plus subana dogui la fiado alo sila made gbo ke nyanu yo nya. You want to explain that in English first? You want to take that in English? Yes. So Mama Vero was just talking about our show. So we'll be having the show for a while. So please make sure you subscribe to our show, you like and comment as is here, as you can see on the comments. Please comment, share, like, and subscribe. So when you subscribe, subscription is free. So when you subscribe, anytime that our show is coming on, you will be notified. And by subscription here, it does not mean that you have to pay anything. I think there has been this misconception that if you're subscribing, it's like you're subscribing to something like a cable service or any of those services which involves some sort of commitment. There is nothing. It's absolutely free. So basically, you just click the like button on YouTube or on Facebook, where we are, these two platforms. And then you can actually click subscribe. So the subscription is just meaning that you will be in the know anytime we have something that is coming up. So that's all that we ask. So Akpe, thank you. Your mama. Very cool. And this, yes, yeah. So we continue because we can't do the French into detail as our French specialist is not here. So we continue with the English and the Ewe. Nya yiji ka achoi vai pankakari yenyan kakaka ya bia na mi katanya ya. Egba What's the name of the previous day? So the day before today. So what we have here, how will you call that? So if you are watching us, if you know it, please write it there for us. So yesterday, I will help with as family alumni, which is today, Saturday. That one is here. So we want yesterday, and then we'll go forward with a day coming tomorrow. So who knows it? If no one shows up, I can help. Yes, yesterday Mama, was please. Yeah, please help. Actually, fida yevai acho fida yo man ke pliru mamlida alo memlida yinya ya ejemie legba kecho igbona yenyanka kosida alo kosida ta fida egbanya memlida acho kosida alo kosida. Mama. So Mama just said that the answer to her question. So the question was, what is the name of the day before today in Ewe? So we know today is what? Today is Saturday. So if today is Saturday, then what was yesterday? So she was asking somebody to write that, scribble it on the board here, wherever you're watching us from, whether from YouTube or from Facebook. So she
went ahead and answered the question. So as you can see from here, these are arranged from Monday or Lundi up to Sunday or Dimanche in French. So consider. So these are arranged in that manner. And we know that today is Saturday. So if we are talking about Saturday, then Saturday will be the one here. So the one here, which is Memleda. So Memleda is what? It's Saturday, which is today. So you can see that the day before Memleda is what? Is Fida. So that's what she was trying to say. Yeah. I wish I could speak French, but I don't understand French. So that is all I can. Yeah. Yeah. So we get Joda, Sure. Blada, Yeah. Yaoda. Yeah. And when we come back, so we'll be right back. So we've been having some interlude, and since this is language, and language is actually the bloodline for any culture, and along with that, we have things such as music. So that's why we've been playing this interlude. So the one we saw previously was called Kinka. So you can see the performances. I'm not a musician or a musicologist, so I don't know how the arrangements are. But you can see that mostly we say that you have just Agbaja and Bobobo, but there are different arrangements of this various musical compositions for even Agbaja or even Bobobo. So what we saw there for someone who is untrained, maybe like me or someone else in music, you might say that that is Agbaja, but that is different altogether. It's called Kinka, right? And so now what we are going to play is actually what is called Ziggy, and this is performed by people from Ziavi in the Volta region of Ghana. Daa Mama, you Akpa. I was Siana Gangan Holemiashi about Professor Nyamwama Lafima Nyafusami, right? Afi Professor Aloy Latezas Hulaga Gagola Miashi Afi Unko Bunda Professor Ole Ganto Ta Miakru Miada Blow Manami Baraka Alaba Miatere Watayo Mianko Sonko no Tazan Rumia Gonapo Siana Midianya Zamiela Alaba Yetami Toma Aba Awinian one Namia Bonagli. Yema. Akpe ya ta mata no fiala gan la miashi ke osron popo ya ta mama yo Professor Nyamwama ple Professor Aloy ple afi Professor Young oba mi po ife wu areva yi time ade ta okata ola domia ta na mi kwa na mi yima Bereka miayo amamao alabe wava afiami encho popo yo akpe kemaro kumye gbona pie Mina emulo mina ena mata emulo mina ena mata mina emulo mina ena mata mina emulo
Hey, buddy. Yo, ta zigi ema alabe enye wade ke opona le nipe ta ogavata. Ziggy. Thank you.
You tell me a call or every Anya konto, anya Yema tazigi yema alabe Sukubi Ocho University of Education Winneba or Ema Mieko Zigi Anye Rado Duna le Diavi le Volta Volta Nibaji le Ghana Mama woƒe haharo nya se ŋutɔ. Ehagbe agbɔgblɔm be ɖe enya kpɔ nɛ dada. Ta meganɔ ye kpɔm ne nava nakpɔ vodada o. Ta enya kpɔ ŋutɔ dada enya se hã. Yo akpe mama ta miaƒe nukɔla kple nyasela miɔntɔ miekpoe ta zigitɔwoe ma ta woƒe nui wɔnawo ma ta fia migayi ɖe miaƒe ŋuwo dzi ne mia ayi dzi gake ale miekpoea mienɔ gblɔm be aleke ŋkɔwo kɔsiɖawo ƒe ŋkɔ la ne miekpɔ ma miekpɔe be nane le ne miekpɔ ɖe sia ɖe miekpɔ ge be nane ele wo katã ŋuƒiwo ne ekpɔea ne kpɔ ŋkɔ yiwo katã ŋlɔ ɖe afia ne ŋkekewo ɖe ŋke miekpɔ be ele ɖe sia ɖe me mreku ne nyi ata ŋlɔ ɖe kpa ɖe sia ɖe ko da alo da da yenye ŋkeke so de ta dzo da ɖe sia ɖe da ta bla da bra da ku da yawo da fi da memli da kɔsi da ɖe sia ɖe kɔ da ta da yenye ŋkekea alo yetɔ bɔ bia ta gbe ne dzɔ be aɖakagbe dzɔ medzo dzo da wodzim dzo da ta dzo da da efia ŋkeke alo gbeigbe azã ƒe nu yema yo akpe mama ta miaƒe nukpɔla kple nyasela miesi ta miekpɔe be da so that is day da so day basically, right? So now you know, so if you know the name of the day, then that just adds that to it. So for example, you have Thursday, you know, so Thursday, which is Yaoda, right? So you have Yao, and then you have Yaoda. So that is how it is. And as I was saying in the beginning, if you take any language, most languages, it's been known that all these languages actually have a certain way of arranging the names for that particular of arranging that particular language. So if you know the pattern for that language, it's very easy to construct that language. And I think I've been using this example of the ancient Egyptian language, hieroglyphic. So that language, initially, people were not able to really decipher or understand how to speak the language. They could not read any of the things that they found there in ancient Egypt. But luckily, there was a stone called the Rosetta Stone, which surprisingly had one part written in hieroglyphics and then another part written in Greek. So therefore, they were able to match those characters in hieroglyphics to the one in Greek. And through that, they were able to decipher the language to say, okay, here are a few things. So when you see this, probably this is what this means.
right? So every language is the same. So any language that we take. So that's why if you want to learn some language, so if you look at a lot of the English words, right, you can actually see the roots. So you have the Greek roots, the Latin roots, and others. Yeah. Yo, Mama, Yo, ni ko miapa Dr. Maji Amanami pie ko nyeba la gbagbogbo vovovo ma nana likokoko na dejeshi azɔrɔ asegbe ma alo anya ɖoɖo yi ŋu gbe azɔrɔ ta le etsã Egiptetɔwo wowɔ nɔnɔme ma ye Grikawo wohã Grik miena wa Greek, me Greek akuma, ikuma. ta le etsã Egiptetɔwo ƒe nusɔsrɔ̃tsinua wowɔ nɔnɔmeyawo tɔgbewo sue kpɔ ele míaƒe English gbe hã me ne eɖo to gbeŋɔŋlɔ akpɔ be nanewo zɔ ɖe ɖoɖo aɖe ŋu yi koe ma dzedzem le míaƒe gbɔgblɔa me be da le ŋkekewo katã nu ta nɔnɔmewo ɖewo nɔna gbesɔsrɔ̃ me yi ke ne dze ŋu ye ne de ŋkekewo le French Francais gbe mea akpɔ be míekɔ lundi míekɔ samedi wo katã di le wo nu ta ele gbe ɖe sia ɖe me ne koe kɔ wo katã míekpea ele kpea dzi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche koe mele ya ŋu gake hã divi aɖe ni Ya be iƒe diawo kɔ da ɖe ŋkume nɛ nyateƒe mama nyeme le ŋku ɖe ŋu ya ene gblẽ vi hafi mekpe dimanche nyateƒe ta kpɔ ge be didi ale wo katã ŋufiwo yo akpe ke ne míegba srɔ̃ ŋkɔ míanɔ srɔ̃m ɖe aleka abe alea ke míegblẽna ŋkekewo madre ye le kɔsiɖa ɖeka me dzora alo adzora ata ko adze gɔme le gbegbɔgblɔ me gake ne míeyi ŋlɔ ga ama mevana ta dzora blaɖa kuɖa yawoɖa fiɖa memliɖa kɔsiɖa woke kɔsiɖa wunu míewɔ ƒedzinuwo va yi nyitsɔ ta míegava egba míewɔ kɔsiɖawo míewɔ fefa le mía me míedzina ŋka tsi kple atɔtɔ eka tsɔgena la le me azãegbe ne dzɔ tɔ ɖe dziwo ne dzɔdzo ɖa na tsoe alo me neneme ne va ne etsi dziwo kɔ woba zakagbe ne dzɔ kaka míawɔ vɔ kɔ dzoɖatɔ le akpa ɖeka kuɖatɔ le akpa ɖeka míeka he ge míakpɔ me ka dziwo ɖu hã ta ne míegava míegbɔna hama hã wɔ ge emegbe yo akpe mama meroke ele gbɔ leke ta míegbatɔ hã se ge ɖe afi ya ale be ne míegava ebubu ya míegayi dzi ta mígaŋlɔ kɔsiɖa ƒe ŋkekeawo be o ɖeviwo ke gbe srɔ̃m yi ɖo ŋku dzi be ŋka ŋkeke wɔme adre 7 days in a week and that 7 days in a joda blaɖa or brada kuɖa yawoɖa fiɖa mamliɖa and lastly kɔsiɖa or kɔsiɖa. Okay. Yo. Yeah, so Mama just said that we have 7 days in a week. And
she just reiterated the various days, as you can see from here. So she's saying that please don't forget these names. And she further added that names are assigned to persons born in Everland according to the days on which they were born. So as you see from here, we have various names here. So she's just saying that for our next lesson, we'll go into details. We'll revise the days of the week again in Ewe, and then we'll further continue look at what names are given to people on particular days, as you can see from here. So she said that we will wrap up for today, and we'll come again during our next lesson. Yeah. So before we end it here, I want to remind you that it's CEANA Media that is broadcasting this, and don't forget to join us on the shows. We have various shows coming on. Some are gone already, like the jazz show was done yesterday. The health program was done this morning. The talk show was also done. We have an Africulture coming tomorrow. Don't forget to join the line and watch those shows. Dr. Enyo will explain better on these shows to you later. Yo, Akpe, Mama. Akpe. So thank you, everyone. We will see you, God willing, during our next show. Akpe Naami. So if you haven't subscribed, please subscribe, and also please like the show each time. As you like the show, what happens is that this gets recommended to others. So if you are absorbing the knowledge from this, please help a friend, help a friend, help a friend, spread the language. So, Akpe Naami. Okay. Lest I forget, our new classes are beginning soon. Yeah. So if you're interested in registering, it will come on Zoom. Akpe, Mama. Yo, ke miaga dogo abale Daa Naami blonena miaga dogo. So, bye-bye. Miaga dogo. See you soon. Bye. Yeah. Hello, on behalf of CEANA, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to CEANA 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that CEANA 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, CEANA has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbacha and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment.
Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that CEANA is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build CEANA 2026. Join us to make history. CEANA 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.ceana2026.org for more information. See you there. Awo mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo novio. Mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo Mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo Awo mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo Mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe.